در روسیه ها مردخروی بدن کو خدا میگفتن که یا توجیک بمراو بعد پول جمع کنن اگه همه با اکثریت ها چاهکنو که روشون لخچه ایودا چوهی خچونه بکنن او خوبتره مردم هم مشینیکی کردن در توجیکستان 70-80 هزار دلاری قرض دارن 147 تازه آمدیان در ایجا حیثی پراویریایوشی آمدیان در ما مینوسا کوفتستیانه گپ چپای حرامی رنگی خیچون پد ایو دبرد تای کش دبوشو بود ای حرام تا با جمارات همیویا روت لخچه ما اینمیجا خورما جای نماز قرآن اینامی شیر بچه ها خیر صدقات میکنیم ما در خیر شما شریک نیستیم در ثوابیت شما شریک نیستیم ای ما سیوالش بیزنس ای ما هم چیزا را میخریم یگان سمکی در بالاش میمونیم میبریم اینامی شما خیر میکنیم او خیر او ثوابیت تنها و تنها در شما میروه در ما نمیویا ای ما بیزنس ای ما میشینیم میخزیم میگیم بیزنس ای ما حرام خرم نیستیم رنگ او مرده خراب و چهکنو دیگه و دیگه هم نیستیم مردم شب و روز گفته استیم ایقا فاحشتا نمیفهمه روش سیاه پدنالتا نمیدونن چون چی گفته استیان و ایدومی چی دوید استیان هر جا ما خودمون سر خودمون نخوردیم هر جا ما خودمون در خودمون فتنه انداختیم اینمی بیا چیلی که ما همیشه بوی گه میکنه ای دسته کنکوی را ده تروتون از سیاه نکنین آخی حد اقل ده همی سرزمین مقدس او که گب زنین بیاین ای پیش چک چک کنین دور نیستیم همسایه روی اپای یک خیلت سیاه ارزول واره پدنالد یک خدای خطابگو من نمیدونم شما کیین چیین اونه در دایرکتی من شب و روز خواه اسمسات آتجان میگفتی اگه حاضی ما بدنام شیده ما این رقم برای مراجعت هر آن نفره که خیر صدقات کردنی الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول گردونه یک تونه همچون 100,000 قبول گردونه بدبختای به انصافا شما حاجی میارین ای به نام الله 400-500 دلاری در سر هر یک حاجی میمونین اگه همون 10-15 سمه که ما در سر قرآن موندیم جای نماز چشم دیدن نکنین پدرتای به انصافا تای ساعت میگن میبرین در شریلانکا حاجی ها را تشنه و گشنه جو میکنین ایو پرابلم نبوده راهبریتاتون مشینیکن تای دستی مشینیکا را کار میکنین ایو پرابلم نبوده همون 10-15 سمه که ما در چیز چورا میمونیم ای خونه ما تو مسجد حرم 10 کیلومتر ما در جمرات زندگی میکنم اونمو بار بخچه شما را اونمو خیر صدقه شما را 10 کیلومتر میگیریم نمی شیر بچه ها قطعی دست به دست ما 10 کیلومتر میرم که همو 10-15 سمه که در بالای چیزی شما میمونم نصیبم کنه حلالم بشوه روی اپا یخش سیاه پگوشت نکنین این قوم ابو جهل وابشه پگوشت نکنین الله خور زلیلشون گردونه سلام و درود به پایان مردم با توجه همگان میرسونم ما در همه جا اینام مردم خیر جوریه میکنیم الله با درگاهش خیراتون قبول گردونه اینجا ما توقن استیم اینجا یک چند شرکت های مکه تیجی اجوریه مدینه ما سمیل ابرشت سکنین این فرق نداره در کدام از ما میکنین ما الحمدلله نه قرض داریم نه یگان مشینیکیم نه یگان چی دیگه نه زورمون آمده سیر پریم الحمدلله سمیل مراجعت کنین او سگوی را که گوش میکنین یک بار تتخشون ورق بزنین ای خنده را شپگت میشینین باقی در پناه خدا این سگ در همین مکه مکرمه رس کدگی های نمیتونن برامده دیگه بزوریان نمیتونن چیکو کنن ای پای ای میخوان بگزن ای پای او میخوان بگزن احتیاط کنین که باید که ای کلشنیک نگزین که شرمنده بشین خطانی از شرمنده این همون سگای هستین که بسوی ما حو میکنین ولی زیان تا نمیرسه خدا نکنه که ای همین سرزمین مقدس برون و بخریم
Ana baraka maka for freestyle. Mana hamma kasa biyoyd dasta ҷамъона шербачаҳои ватан мана ин хонаҳошу ҳам хемондагӣ модара дастгирӣ кунем. мо барои якдигарем. иншоалло боварӣ дорам. در غم و درد تو سلام علیکم برادرای عزیز. شما خواهش میکنم که اسم فنجادین من این مدت خیر کنیم که هم کریشم هم بزنم شب بران میزنم دکم ده تای بران التماس که جنب به خاطر ماه شریف رمضان روزاتون با درگاه خدا قبول بگرده یعنی ما را دستگیری کنیم انشالله حاجه اینا برادرم میدونه این خانه به مقصد گودر داره افجا این اخیرش تو خیلی همه ای خونه برو اومده بچم رفته برای 16 سالمون کار میکنه به دوی بید هم مکتب هم کار ایست کار میره درس میکنه اشنا تشنا میره و کار میکنه جیگرم خب مقصد استوریا چیه؟ من الحمدلله به مقصدم رسیدم. مقصد من همین نوع انصافی به انصافی را که در بین همین در همین زمین حرام رخ داده است بود همچون یک مرد مسلمان یا فرد مسلمان همین دیدم و وظیفه برادری من وظیفه مسلمانی من انجام دادم. برو آمدم همه برادر و خواهرها را هشدار کردم که نرخ واقعی قرآن اینقدر است، نرخ واقعی خرما اینقدر است و نرخ واقعی جای نماز اینقدر است. خلاصه در عموم همین کار باری همینا را فهموندم در شما مردم مسلمان تاجیک. باقی در دست شما. من کار ما کردم شما مقصد کی برادرو شما خودتون انتخاب کنین از بعد من نرخ واقعی را فهموندم تون و همین مغزی همین کار را فهموندم تون و این الحمدلله همراهی برادرمون قاری عبدالوهاب صحبت کردیم فهموندیم تون و انشاءالله با اون برادر دیگری که اهل علم همراهی و صحبت کردیم فهموندم تون همه شب سهم شما رسانیدم. باقی اختیار در دست شما کدامش قبول میکنین کدام چی خیلی که من فهمیدین قبول کردین حوالتون به الله خودش میدونه مقصد من چیه نیتی من چیه و من چی میخواهم. من بالله قسم یگان پای همین گروه هایی که خیر میکنن غرض بدم ندارم شون
ман конкуренти инорам нестам, ман ин кора карданирам нестам ва мақсади ман нархҳои инора заданам нест. мақсад фақат якчи буд, ҳамин беадолатию ноинсофӣ мақсади асосӣ барои шумо мардуми мусалмони тоҷик фаҳмондан буд ки ҳамин хамихе корҳои ва алҳамдулилло ки шумо фаҳмидем. ва дигар мақсадам ҳамин буд ки ҳамин бародарое ки мисол беинсофӣ каресиянд дар нархҳошон, ҳамин бародаро ҳамин нархҳошона камтар кунанд, арзонтар кунанд, мақсад ҷавр накунанд, зулм накунанд болои мардум, нархҳошона арзон кунанд, ба инсофона кор кунанд. ва алҳамдулилло чандташ гуфти ҳамун гапо ки нархҳош арзон кард, ислоҳ шуд, вале бо хелоҳошон нафаҳмиданд. бо хулоса ҳамаро ба Аллоҳ меспорем, Аллоҳ худаш ҳидоят кунад ҳамаи моро барои рост. инорам бародарои мусалмони мананд, шуморам бародарои мусалмони манен. мақсад на дар шумо бадӣ дорам тамошобинои азиз, на дар ҳамин бародарое ки ҳамин корҳода машғуланд. ҳаволаи ҳамамон ба Аллоҳ, мавзӯъ маҳкам, шумо барои худтона фаҳмиден ва гуфти ӯ гапо ки манам алҳамдулилло ки ба мақсадам расидам. тамом, ҳамин буд мақсад. бародарое ки дар биё рафтем, тамом, ҳамаро сувор кардем, алҳамдулилло. ҳоҷиёра иншаалло ки автобус меравад тарафи Мадина, мо мерем бо Макка иншаалло дар ҷиддаем. хоб бародарое ки ҳози иними ҳози бародарое ки дар личкаи ман нависондем ки Исмоил задни назан, Исмоил мисол дар байни кор вайнаку ҳамаша бурор нишонте. бародаро ман қати яду бародарои аҳли илм гап задам, ба худо ман ва ёро эҳтиром мекунам. беҳтарин инсоноан ганда аҳли илма, ман дар саводи ва ё дар суханои ва ё гап надорам. ба худо насиҳатам кардам, гуфтан Исмоилҷон мақсадат мардума фаҳмондан буд, ҳо фаҳмонди, тамом. мақсад гулубакҳои бад нарав ки яке ягон даштном кунаку ягон вай мешавад дар замини ҳарам қарор дорен, аз рӯи одоб нест, эҳтироми замини ҳарамаго дар ҷош донен. ба ҳамин хотир ба худо сухани ҳамин аквай, ман ӯ аквора гандаи бад муваҷҷаҳ мекунам. қариб 7-8 сол шуд медонам, мешиносимшон, ҳозира ман ягон гапи хато, ягон бадӣ аз ҷониби ваён надидам. аллоҳ шоҳидай, мана бародарон медонанд, рафиқои дар гирду манон медонанд ки Исмоил марди тарсончак нест. Исмоил ай угражат кардан наметарса, Исмоил ай таҳдид кардан наметарса. ба худо дар як ҷо лат хӯрдагим, як ҷои дар задагиам, бо як ҷои дар лат кардагии мардума ки Аллоҳ худаш медона ва Аллоҳ худаш бахшамона. мақсад ки ман хеле одами тарсу тарсончак нестам, вале сухани ҳамин бародаро ман ба худо қасам сахт расид. гуфтан Исмоилҷон мақсади ту мардума фаҳмондан буд. ман гуфтам ки ҳо тамом мардум ба худша фаҳмид, ба хотири Аллоҳ гуфтанам бас кунам ин корта, зеро дар замини ҳарам қарор дорем. шумо беэҳтиромӣ кардесен дар замини ҳарам нисбати якдигари. як аз тура дашном мекуна, гарчанде ту дашномам накунӣ, вале ӯ нафар гунаҳгор меша, ту сабаби гунаҳгор шавӣ авай мешӣ. ба ҳамин хотир накун гуфтам. ман ҳамин бародароро суханшона ина рад накардам. тамом, дар ин мавзӯъ дигар гап намезанам. на ба ҳамин қазиқ бахшиш бепурсӣ ки ҳам гуфтию гапо бахшишпурсӣ таҷаззир мекунанд. мақсади гап ки мабодои агар ягонта ранҷонда бошуму хафа карда бошум, ё ин ки дашном карда бошум, ё ин ки дашномум карда бошену хафам карда бошену дилма ранҷонда бошену ягон ғайбатим карда бошену ягон гапим гуфта бошен, ҳамата бахшидум, шумора мана бахшен. пеш аз моҳи шарифи рамазон одаму одамгария гуфта намешахая ки пурсидан аз ҷои ай башне хубай. бахшишпурсӣ ягон ҷои хатогӣ надора. мақсад ки мумкин ягон хоҳаро занг задан, натонистум зангошона ҷавоб дода, ё смс нависондем, мумкин вақт наёфтум смсотона ҷавоб диҳам, мумкин хафа шуда бошен, мумкин ранҷида бошен. ҳамин чиз ҳазорон бор узр. ина бародари мо модаям маҳшар чиз чора харидаварай ҳозир иншоалло нигоҳ кушад. диштамад ҳазрат. як бародармон бо номи Муродалӣ дар Инстаграм смс равон кардай: ассалому алайкум акай Усмонҷон, ман як маъюби гурӯҳи дуюм ва як духтарча дорам, чашмонаш намедидам. худо ба шукр ҳафтаи гузашта бо ёрии бародарон дар Русия ҷарроҳӣ кардем. якташа хела беҳбудӣ шуд. илтимос як дастгирӣ кунед, дигари чашмшам ҷарроҳӣ кунем, инам садақаи ҷория аст. илтимос ака як сабаб шавед, ба ягон бародари хайрхоҳ расонед ҳамин дарди дили ман ака. ҳамин паёми бародармона дар худ амонат донистам ва нахостум бетараф бошум, ба ҳамаи шумо расондум. бале, ҳамиам хайри ҷориyaй. худованд шифои комил бита хоҳарака яке аз аҳли уламо гарда, дар хизмати ватану миллатмон боша.
ҳамиам хайри ҷорияй саҳифаша дар поёни навор қайд мекунам даромада муфассалтар ай падараш бишнавед бетараф набошен бародаро и дунё дурӯзай меги ки нестем алло ҳамамона ҷазои хайр битаҳад